Ka Federation of Khasi Jantia Garo Peoples jongka Auro Area Unit kalayo penpengkut no ya kelempung ilakai kenjat bol kabala tip kum ka knockout football tournament arhajar arpusau ha ka baka Real Friends Auro football team bat ka nongrim maupat football club kila poi ka final ya ka bala penlong ha ka madan Yaustian Auro Southwest Castles District. Hapadeng jingle kai kala long shisha ke jingle kai ke internet namar haka kelas step ke Real Friends Auro football team kala yo bantep laigol bat haka kelamit kala yo biang bantep biang salaigol kadba ke nongrim maupat FC kala yele tenge yo penpai ki gol ki jongki hanrai da ke jingtebit ke rangile kai jongka Real Friends Auro football team hakba kamsam la ailat hanrai watla kataru da ke jingge kun ke bateng kanong rim maupat kalayo bantep sigol. Ha kabakut jong kijingle kai ke Real Friends Auro football team kalayo ra ya kanam lado da kaba kalatep nriu la iway persya ya kanong rim maupat FC. Bangla idon jingkermen bagani ke unit kadai gawe ke unit kaba kidon sisa kita ki samla ki bangkit ya ka kia ka sion jong kadong ka thai ka jongi ban ai hukum kini kiran san ki pajba baro ki kuak bai bang pe ya kini ki nong ya kai hamadan ki nong kuak ban sengap yang ni ya ka ka bangi ya keren nganong kuak hiru ban sim ya ka por kung wala panikan mau na kaliang jong sekretari bagajing la kay sport gini gini kam day show kabasuyale bangja lani ban suyale tamasa Henry day kalat kamay kataga day jing sisya kabanga nga kuwa kalomba kini kiplias kibangi yo iya ni kapor kini ele kay da kamen sim jong gajing ele kay bat priang e gajing bakla kam day man omba ladangi rem bunsin kimi haki turnamen kalomba ladangi rem minum priang ya tak kebangi rem hari priang ya jing bakla ke kebangi bakla wat ya kadau ban hagoi ga puar pati ngin salam ya kata kadau bangin sapoi sikatong
Ngakua baru arti legitim kita ban job tambahkan namlak banlong. Nah kalian jonga ngakua baru arti legitim kita ban job hagani gasmi. Hari kata kamu namlak banlong kawai ke ban job kawai ke ban rem. Ke ban job banam sausarong bangai job. Hari kibarem banam sengau rem. Hari wah ia kadau balai bagi rem. Kita ngijing itu karena ki ongkum ni. Ke Don way priu uturwa daga pisaman ombang mano ba ban peniam yo hati ngan ay buskit sila baru kaliya ombang ginomla kidon ke bru ki baksa ki balong kum biksyo no priar yale wrestling wai si kuraya to hati unom yam speo kasangut kaliya persian balik kum tanu yam hati Haritang uwe ubriu barit briu ba warai ko bat onga tingala ban ngadai ban yo me jaga silak tengka ule kumno haba ule hajan jom hati uang hati pasiau iskor jom hati bat uang banginom lap yo juat merat balong kumame ubadon tedong ban akhmat ban adin hati pedeus ore meladi yang kata gamdei kajing klan kamdei kabor hari kadei kabut ngakua iknik peliar baru art legitim penon kami kabut ke jompi bangi kinong pekai ngin yoi magatu kabut ke jompi kapan long yapi upri ubala basa kawe so mangan syong kadong kawe jing itu kana ko don tuwe nong sensyar uong bala daun no na preng jompi ulaban priyapi kini kami aukun ngan ay buskir baro kili ong ngala wan ini he bari ong pilane mat priyapi yang aukun ki ong ngala hari wae kini kita wong ba ladapi priyapi mau aukun ladapi sim da katari pi peniyap ngarungan lek kumta ladapi syo ya kini kami aurungan lek kumta baro kili ong nginom la tangu we beri uang ngangala uperkat ya ladi bangamdon tedong usim no tedong jote miaupun upeniap ya dengan miaupun kata kadai kaput kajing sempang kajing start bat kini ki pria su pinom laban ong bapin lek ban yalek kaya pu India Super League la pim nang pim start namar ladangi yalek kaya hapu India ngi habon kam de kuwi kantin nomor kata Tracy unit ngasoban ay kublay ng pangya kalay ka oro unit hajing siya kalay oro unit randay tang arnay ay try lawan form ringi iyo kadon kidon kata ka responsibility na kajing kikli kum samla berpikir ya kajing kalay sport te ngai lembab mentah kasih ngai bakidon artri kibitim kibala kay bra ha kini ki si kibale apoi hanu katong bani kun nani bani kini kanam ladu ha kade si pemerintah ngan supaya mat kendia hawade kam sport kam sport kam tang football kam da desu kata ka jile kai tang jile kai klanmet nani jile kai berbenia agi kumi por mencoba ada kau fi ka jile ka sport kalau lu awe kalat kamai hak ni keju pemerintah dengan kermen ro balen ba kini afli kitim kita say kita peliar di pemikmat lembaga distrik bat kas jelahi bro kawe bat laro bersumeta hakim nasional level harai ngaku apa orang kawe kum kirang elekai bonsen ayui perlu personal bajungi anda kira poin kam shalor kendiat kia sanjay tu jaban protes neneban iklannya karena ya penolong yang ini kum kerja beliau kapan disebut no hostility bang aku apa dulu ba aji penolong ikri kam sport kalau kawe kebentar kapan dia dah yang ini kum samla bangok hakabam kali amat subet mau hakini kisi port walai lembaga sosial media ni bebu semua gejungi ilangok akadik kapam kamtam bodro dengan surat aku play yang ini unit
jungi kepada kata responsibility dia kerja klik bawa rakyat sama jungi syakan kerja lek kai sport nama ngajui lagi sama jungi ki pelut ya kapor ha kerja lek kai sport dah kalau udah bentar ki kamat mungkin dia jungi ya dia kerja apa mesti bagi kenturu ya kini atlet lagi tim bah tolong kita ki peliang kepada ni disiplin bat tolong peliar peminat nampak bang ngani ifi tahan ni ngakwa bakawe si punishment taro hagi distrik nanti ngala banoro pila punishment taro hagi jalahi ke jungi bakawe lusa babur ki peliar ke jungi commugens wali uwe peliar polami khma hagi por ke balai baro ya kabak kon ke Indian Super League kali itu balayo ada kemarin cuma sikul kami hasis ya ayo menjelekai dengan kermen ro bagi samla lupa kali kedua tan kita yo pada simenta hati lempung ki bahe hara sual ko ya kata ngamu bedong giro kamu benia bagi bun teli kita kata pihak berminat ban kelemat ban perdes ban kiar ya kabang gede nasuban ongro bagat di kampsport kami datang ke kampung football kampsport idon kisamla ki berdosa kiwi ki benta lah karis ni marathon dan mana kado ngedawan nantuna pakenci dapat kubro mi wei lokmi ita kom kumanyu alang dai wei lokmi juga ne distrik jungi kiro mi khmat nemba kajela ha ki wei pat ki jela